Take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground. Hold my... Hello guys. Batas ang bupang. It's now 11:29 and it's Thursday. Today is Thursday. We are going to the gym. Buhok po. Aming gym. Ayan, ready na ako. Ready na si daddy. Sige na, mag-shoes na lang. Let's go na. Malaka. Gym kami, guys. Walay gadget. Ay, spray. Ano na lang, alcohol. Lagay mo sa bag ko. Sa gilid lang. Sige na. Thank you. Naka-backpack tayo, guys. Yan, ang aking suot. Naka-words and, ayan, backpack. Frank. Bye, Kuya Din. Bye-bye. I love you, Kuya Din. Sinusubukan nila kami. Gusto nilang mag-phone. Ay, tawag ito. Monitor. Duday! Bye-bye! Bye-bye, Ida. Hindi ko na pagkata si Ida. Kaya na si Takwe. Huwag siya tela. Hi! Wow. Ha? Unsa? Baboy ba? Ang baboy. Ano? Bye-bye, Clark! I love you. Bye-bye, Kuya. Love you. Uba, na siya. Huwag na sila explode lang. Sorry. Iyon muna kami, guys. So guys, ako mag-drive. Ayan na yung pera kasi dalawa lang kami dada. May nakalimutan ba ako? Nalagay ba ang aking wallet, ate? Ano naman si kuya ni mo? Hi guys, welcome to my vlog. Sunod. Protos. Oh. Orange. Ringer. Iwanan ko lang siguro ang headband ito. Pikyo. No, be careful. Nagaling nga sa ang doga, kuya. Bye-bye. Love you. I love you. Kaya hindi ko gusto mag-gadget kayo. Init. Sobrang init. Kaya makabulok kung saan mag-shutdown yung auto. We are vlogging today, requested by Daddy. Request niya guys kasi we have good news and magunsaya talad mag-celebrate kami. Celebrate tayo today. Siguro? We have good news guys. Later sabihin namin sa inyo. But now, punta muna kaming gym because workout is live. Straight na kami 3 days for the week naka-3 workout na kami and then workout sa Saturday. Nakatisngi lang si Dada ba? Happy yan? Happy yan? Hindi bitaw. Oo, naka 3 days na kami. Naka legs na kami, naka chest, and now back ang aming workout. Meron kaming Coach FLOYD. Available na siya. So, sabihin natin mag-gym vlog daw ako. Let's try. Kung hindi tayo mahiya doon. Maraming tao. Pero, ano man, tawag dito, 12 yung schedule namin and mga ganyang oras halos walang tao sa gym kasi lunch time. Hindi pa kami nag-lunch. Pero nag-late naman kami kumain. So, okay lang. Are you okay lang? Gusto ko din makatawaan ba? Nasa-sense ko ba? Wala. Hindi lang katisngi yan. Anyway. Update later guys. Bye-bye. Bye-bye. Hi. Tingis yun. Hi. So, here guys. Face mask. Kailangan water lang. Let's go. Let's go. Here, look at that.
Wala masyadong tao. Wala masyadong tao. Hello. Refill. Kapila ako da. Sama number? 14 na tatulog. Yung anak ng isang basketball ba niya? Video mo sa... Ilan, sir? Inali ang forma ba? Yung nagkakangangin na? Lahin na? Lahin sports? Hindi pabalik sa... Pagkauman, tingnan ko pagkauman ako sa other hand, nagulihan ako siya para ano na nun. Pupuyo ka diya, ano? Ang weight din mo, ma'am, confirm ka no? 40, oo. Basta, 15 reps siya, mama. Oo, 5 sets. Yung rest, 30 seconds lang, sobra. my soul, let my heart turn stone. Guess I gotta say it twice, it ain't my fault. Dapat mo ba? Okay. Kaya? Pero kani, paano ni? Resets na ni? Resets. Oh. Yes, 15 yan po. And to think that for you I would've put it all on hold. Now I'm playing in the sand till it turned to gold. Last set na mo. Sakto sa mga race mo. Sa mga position, may saling ka na sa ilalim.
FLOYD. Si Coach FLOYD lang malakas. Ako, sir. Dito ka next. Hindi mo ulit, sir. Oh, okay. Wait na kami. Diba? Nalis nga pang inos. Ito pa yung workout. Sarka. Ito na po. 1:43 na guys. Guys, dito kami sa Mama Maria's. Diyan. I don't know if kita nyo ba? Basta, ayan. Diyan kami. And umorder siya ng pizza. Because we're celebrating, guys. Hello! Wala lagnat. Naglagnat pa, te? Painom na ako bago raw tambal. Pamukha. Hello, guys! Hello! Hello! Ang aming baby girl is sick. Hindi na ako nag-makeup. Hindi na din ako nag-lipstick. Kain kami ng pizza mamaya. Pero ayan, meron kaming chicken dyan. Pinakain ni Daddy. Kasi gutom na yan siya. And ang mga kuya. Ba ang aking duday. Ganda duday namin. Punta kami sa lote, guys. Opo. Hawaan eh. Ayun na, late na. Sinama na yung mga bata kasi mag-picture taking muna kami doon. Here, bayad muna before Auntie Tulo, syempre. Tinisa na po si Kuya, Betoles. Na. Last payment na yan, guys. Tapos after nito punta tayo sa lote. Taon-taon, Jude. Lagi! Taon-taon, Jud! Yan! Picture si Sir at si Mama sa yan. Ano na po, receive na ko sa ilahan duha. Yan! There yan! Documentation ta yan! Ma'am, appeal! Ma'am, yan ang duha! Yes! Nakakaayo! Safe floor ko lang. And then, basahin lang po. Pwede ko siya videohan, ma'am. Yes po. While nag-assign. Here's the... Ay, gagubot lang ako. Ikaw na lang, sir, para dali sa ibabaw. Dalan sa akong ibabaw name, ako na lang sulat kung ano. Pangalan niya. Dali,
Last time. Ah, sorry. Dali ma'am, apil ka ma'am. Ako picture. Video na lang. Yes, a video din. Sorry. Okay. Thank you. Oops. Got it, guys. Nag-zoom in na aming camera. Wait lang. Let's go inside sa car muna. Finally! Finally! We have our names here. Balay na di kulang, anak. Balay na lang talaga ka. Nga naman ito kami kang papawin. Bahay na lang talaga. Anak pa tayo, lollipop. Punta tayo sa lote. Pakita namin sa inyo ang aming lote. Pero napakita na namin yun many times already. But let's see now. Wala dyan may balikan rin dam. Oh, wala na ila, ma'am. Ano guys siya, mingaw na daw siya sa mga. Mingaw na daw siya kay sir nga kulit kayo. Mama, Yes, Clark? tingnan. Person sa Wowie. I don't know. Nagyod ang kalbaryo ni Kuya Asa na? Arce. TV. So, ayan guys. Ayan guys, wala bunga mo mangga. Napagitnaan Sagbutan. talaga ang aming lote. It's very sagbutan right now. Tambay muna kami dito kasi kain kami. Ay, Tapos, ano dili dapit. picture. Ate, naay ko pag naog ni mo. Oh. May lamak. It's okay. Yay! Ah, dahil lang. Because Abante siguro ka. agit eh. Yan. Ha, mahangin pa. So, okay lang. Na yan yung pizza namin. May pizza kami and may drinks. Tapos, Asa to mong pagkaon? chicken. Nabilin dito sa front. Palaho ko ba? Ali, we! Mang naog ta, we! Mahanta. Ayan! Hawaiian pizza. And what is this? What's that, love? Grandiosa. Grandiosa daw yan, guys. I don't know. Pizza! So, come here, come here. Napagikuan Kami. ko sa bangko lang. Ito guys, 7F lang nabili namin daddy kasi walang Coke. Di na lang. Ayun o, Hawaiian o. Yun, gusto mo yun, Hawaiian? Really hungry. Upo dito, big. Narito saan? Hello, Duday! My Duday just woke up. Hot sauce. Na-open pag yun. Tapos yung tagak no, guys. Nagnitan ako. Bumili din kami ng chicken sa 7-Eleven, guys. Gusto mo yan. Ang tora. Ay, nasa 7-Eleven. Wala no. Yan, chicken. Wala, chicken. Chicken! Hina! Ganito kami mag-celebrate ng mga event. Simple lang. Ida, here. You want the chicken? Nagpalit og kuan. Ito agad ni Konwe. Yan sila ate, oh. Gutom yan. May basa dito, guys, oh. Pindot na dahil mo kay pag maghapon na kaayo, pagkabunan din ako. Dito, big. Hayod na kami maglagay ng bahay dyan. Maglagay mo doon. Buhag ng bitang dito. Ano siya mo? Ikaon ko, be. Ito na on itlog lang. Right ko. Ito, itlog. Maybe I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. 'Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. I just sleepwalk. You want to try Coke? Big. Sprite. Nami. Thumbs up dito. Tayo kita pala big. Hello. Excited for you, class mo. Kasi pagkamita ko anak ko ba? Ay, ano yung gamit lang? Patong patutin dam ba? Patong gi patulaw sa tuan dito adam. Hmm? Patong patutin.
Ay, oh. Sa Camp Bernardino. Ano? Sleep talk, that's all I got. What can I say with a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. Don't wanna wake up. Busog na kaming lahat. Finally. Ay ka ma. Happy, uy. Si Dada Pud, happy Pud kayo, uy. Driver man day ko. Ha? Driver man day ko. Ako abrihan ito din. Kalimot ka. Kalimot yan. Uwi na kami kasi may work pa si Daddy. Taga Davao na dyan taning. Yan. Ralph Jordan. And ayan, bumaba na yung mga bata, oh. Gusto na lang bumaba agad, oh. Ayan sila, oh. Hindi nila hinintay makapark si Daddy. Now, let me ask you. Are you happy? Yeah. Ay, nagbunga lahat, guys. Nalalakas na hangin sa labas. Oh! Puy ko Daddy, ay? Ha? Di ka puy ko. Duday, basi po mo lang. Ay, Duday! Ba't Bye-bye ka dyan. Ayaw dagan. Takbo. Alis dyan, Duday! Ang dudang. Ate, ang Duday, ate. Ate, hawa di ate. Ida! Lala! Guys, it's now 9:36 PM and we will close this vlog. Kanina guys, hindi na ako nakapag-update kasi nag-edit. Pray na ta. Pray na kami. Gani. Nakapag-update kanina guys kasi nag-edit ako and then nagpaluto siya ng burger, ng pancake and nagluto din ako ng dinner ni Daddy. Ito ang ngipin ko, tapos ayun, may lagnat din si Ida. Ito ang ngipin ko. Sige na. Good night guys. Bye. Bye everyone. Thank you for watching. Drama yan siya guys. Ang mainit na Nalagay siya sa ubo ko. Siguro na. hair. Okay. Sige na, tanggal na. Alis yung burgers.